салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канали мо. имрӯз 23 числа пагаҳ насиб бошад рӯзи иди рамазон. инҷа дар якта ҳамсоямон омадагӣ буд, ман айқафош буромадам. инҷа дабинед чӣ хел оличаҳомон гулош рехтай. акун олича мешавад насиб боша. чанд қашид рафта омад накадиста будем, гӯем нарафта будам чанд қайсе вашта ҳамсоями тоҷик мо гуфтагӣ будум. омадиан ки ҳамиҷада ҳастен нестен, куҷо шиден дига намебиёен гуфта вай кадан. 4-5 кӯдак дорам, омада наметавонам, шумо чӣ ба намебиёен гуфта вай кадан. ма гуфтам хай нами рамазону чизае ҳамда гуфтам ҳеҷ кара ғам натиём. хай даъватшон кардам пагаҳ хона. имрӯз ҳам хеле ният доштам ки бегаи корума ҳамаша шавам, пухтупазома шавам ва даъватшон мекунам барои вай. идда ҳами як кас ҳамин тоҷик ҳамҷада ҳастанд, гуфтам хона биёянд ки вай хичон омадан иқашидем вай кадему. гуфтам пагаха ҳама каса биён, очашам ҳамҷадай вай занака очаш ёрдам метия, фақат ё очаш ё янгаш ягон касшон меояд қачон места гӯем ёрдам метия. вай очашу оташ ҳардушон ҳамҷаданд. гов доран, ҳам хеле вай доран, хоҷагӣ доран, гӯем намешавад хичон тоқа наметавонанд ёрдам, фақат дар кораи вай буда ё акаш меояд ё очаш меояд гӯем ё падарашон ҳам хел бисёриянд. ҳамуда ма пухтупазома кардам, иқа камуним чини зуре мерасидагим кардам. рости гап торт аёдам буромада ки торт гирем, торт пухта наметавонам, бар духовкам вайрон будагиш. идаку бе торт мегузаронем ба фикрам. торти магазинӣ рости гап вапше ман намехарем ҳам ягон бор. гӯем вай дилам намекаша ами тортои магазинира. худам фақат мепазам. вақти духовкам вайрон шуда чанд қашид торт накардам. ҳамда хай ид бе торт мегузара. инами хел дарахтоя бинед чӣ хел гулои хушруша, ҳолиам ин гулош нарехтай. қати оличаҳо як хел гул кардагӣ буду баробар, не ки гулои ҳолиам истодай. ҳавоам хел шамолай. ба фикри ма ки боронча мебора. ака худоҷон то пагара ҳаво хушрӯ шава рӯзи ид ки вай шава вай ҳамсоямон хушрӯ раҳда омада тонанд. ҳама ҷо лои шава ба фикрам омада наметонанд. инаме хел духтаро инҷада бегаҳай ма корума шидам, пухтупазома кардам, ҳамаша яктарафа кардам. гӯем амин чакая кардагӣ будам. гуфтам я шумода нишон тиём, камтар амин кифира 1 литр буд ба фикрам. да як хеле вай гирифтагӣ будам ша. румолчой ва яйку шира мегузаронам да ҳамон кати ай ферма ки биёран шавҳарам. шира вай мекунам серона як бор мегузаронам болои элакда мемонам вая румолчаи хеле сафеда ки вая ранги докаяй. ҳамуда баъд вай кардам. гуфтам чака мекунам. ина бинед чӣ хел чакаи хушрӯ омада. ҳамуда ҷироғота рехтам, бам хеле кулула кардам, бастам ша ранги халта када дуруни тавоқда мондам. тавоқ тагиш чиқир ки ҳастай чакида истод. ма оби вай зардоша холӣ када мондам чанд бор. баъд халдини гирифта мондам. гуфтам вай шава сахт шава то ҳар рӯз обош рехтан гира. баъд намакш мекунам. ина бинед чӣ хел шуда оз яка намакш мекунам, ба маза мешава. духтаро ма инҷа дарсахони ида тайёр кардам. мода саҳар шидай. иди моҳи шарифи рамазон ҳаматонда муборак бошад. духтаро илоҳи ҳамин баракати иду баракати рамазонда ҳамин вирусҳо ҳамин касалҳо ай байн рава.
خداجان در خانه همه ما شما خوشی و خرسندی باشه. در روی دنیا همه وقت اینجی امانی باشه. چی آرزوی مقصدی داریم به آرزو و مقصدمان رسیم الهیم. عید ماه شریف رمضان به همه ما شما مبارک شد دوستانی عزیز. ما درس خورما تیار کردم. حاضی مهمان ما نگاه دارم. حاضی اومده استن. گفتم بچه مدکشان اومدن. گفتن که اوچمشان اومده استن رهده. گویم همه کسا اومده استن. اوقات ما کدگیم تیاره. حاضی ویو بیویم. ما اوقات ما میکشم. این همه چیز تیار کدگیم ما. کمتر چک چک کردم. سمبوسه کردم. اوزخ کردم. خیلی دیگه چیزاش همین چیزا گویم مگزین تیارک. همه خیل. شما ایده چه خیل گذراندین؟ یکم کس اومد خانهاتون مهمونی نه اومد؟ راستی که بیا کس هم بیا خرسند میشی برای قد تیاری دگید هیچ کنایی سیق میشی. نکی ما قد تیاری ندبدم. خیلی شکرانه خدا که اومدن. اینه ما قوچونه کشیدم. مهموناش تکیه من حاضی میبرم. نصیب کرده باشه میشینیم بعد. شوربای من خیلی تیار شده. ایسه هر بر وقت انداختگی بودم. جوشیده با مزه شده. دوستانی عزیز اینجا مهمانای ما رفت. که مهمانای همه کلانی ما همینجا دن. نمی کودکای ما فرماشون پوشیدین اینجا در خانه. در خانه ایسش میشینن ایسش میشینن. گویم مهمانای همه کلان همینجا دن. همینجا بازی کده شدن هردشون. هوا خوش شده. این بینین آفتابک شده. ما گفتم بارون میشه که نه خیرت با برکت عید بارون نشده. هوا خوش رو کده. مهمانو خیلی شدن. گویم بگه شده 11 ساعت 6 دیستم خیلی ابیتی اومده بودن تا بگه هشتن. گفتم خواهیم یک شمویم مقصد روین که هیچ که نیایه شینین تا بگه هم منشون کدم شیشتن. همه خیلی گف زده شدیم تا بگه خیلی بازی قیامون برامد. اکه اینه مهمون چه هم کتی اواره شدیم اینجا. نمیخه ما چیزای خالیه بردم. آزی باید جمع کنم همی چیزای ویا طریقای خالیه. کودکای نمیده طرف وای کدستن. بازی کدستن. هیچ کی با فکرم دیگه نمیاد. اکه در سخونه همین چیزایی که کودکو میرسن همین چک چک چسبک میکنن. همه جوشون جزیر میکنن. همین چیزای جمع میکنن. خیلی تا بگه هم میشینیم. یکم کس اومد با خوش آمد نه اومد. اکو جمع میکنیم درس خانه برای که کودکی مایده دور آدم ده نمیشه درس خانه تید وای میشه بیکار درس خانه شده میسته. هیچ کی نمیویه. هیچ کی هم نیسته. غیر هم یک ده همسایه تاجیکمون اینجا مالدوانو بودن. فراد چون کدیم شوهرم فراد کدیان و یا گفتیان که نه حال یکم روز دیگه میریم گفتیان. خیلی ما گفتم معلی دیگر روز بیایم نقص با تیاری میبینیم برای ویوره. نمیخه یا ما رو بیرم برار یکم جو روی میگن. ما گفتم که جوتون میبرم اخی. هیچ جا هم نرفتیم. ما نمیجا شدیم. با فکرم که همسایه تاجیکمون اید کدکی نیستن و یا خانه ما اومدن. ما که هیچ جا نمیریم. این نمیخه میشینیم کودک و کتی همیو هستن بازیق نمیشه. دوتا مهمان ایبر بالا 6 دیان. خیلی دوستانی عزیز امروزه ویدیو ما هم با آخر رسید. تا ویدیوهای آینده خدا نگهبان همه ما شما.